हेलो हाय सामने आशा कर भल थे मुझे भल अच्छी तो सकाल सकाल गोटे ब्लॉग करदेली आप देखिपे मु बर्तमान बाहर मो गाड़ी नहीं कि भड़ा सकाल सकाल सी लोग आसीगली मो गाड़ी को कहीं मो गाड़ी गोटे जिन पैसा टी आनबार तेल पकड़ फ्रेंड्स आपे सकाल सकाल तो फ्रेंड्स एमती सब किसी पैसा दिया तेल पकईबी पैसा नहीं कि तेल पकईबा देखिए फ्रेंड्स कौन गाड़ी को आसीगले बर्तमान गाड़ी स्टार्ट हम जेहेतु घर बाहर ना आसले से रंग रोड रे आसवाक पड़ुଛି देखिपे यहाँ हूँ भारत पेट्रोल पंप आम गाँ पाखे तेल पकेबा 500 टंका 500 टंका पकई दिया बाहरी तो सामने बाहरी की मुझे आसली ना तेल टांकी रू देखिपे गाड़ी जिनस लोड होती लाइट जो खाली हम आपण मानक देखदेवी गाड़ी कौन लोड हो मात्र यू तो सांग मैंने एमती जीवन आम गाड़ी लाइन रे एमती सकाल पाइला गाड़ी उठ गाड़ी चल गाड़ी धर ड्राइवर मु रखे ना निजे ही चलाए निजे ही सब किसी चलाए तो आप आज सब किसी देखी ये वीडियो रे मुझे कौन जाऊँ ना जो जगह को भी जाऊँ से जगार ना हूँ टापुरसिंगा आपण मैंने आराम से जी भी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पिला देखिए आराम से जापारे गाड़ी तो स्पीड अच्छी
60+ ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳ କିଛି ଭିଉ ମିନ୍ସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଯାହା ବି କିଛି କାମ ମୋର ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ପହିଲା ତ ଆସିଛି ମୋର, ପହିଲା ହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍। ଇଏଟେ ଖାଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସବୁ କିଛି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ 8 ମାସ ପରେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲସ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକିନା ପଇସା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ମିଳେନି, ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ମୁଁ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଜନର ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବେ, କାହିଁକି ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍। ଆଗ କୋଲକାତା ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେ କୋଲକାତା ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଏବେ କୋଲକାତା ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଟାକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ଗାଁରେ ଅଛୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭଡ଼ା, ଲୋକାଲ୍ ଭଡ଼ା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଛି। ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଆଜି ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁରା କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। 8 ମାସ କାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି 8 ମାସ କାଳ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନା ଅଲରେଡ଼ି ବାମ୍ବୁର ଛକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବାମ୍ବୁର ଛକ କଟିଂ ଯେଉଁଠୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାମ୍ବୁର ଛକ ପହଞ୍ଚିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। এই জায়গাটা এই জায়গা হচ্ছে বাম্বুর ছক লেখা হয়েছে, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାମ୍ବୁର ବୋଲି। ତ ଆମେ ବାମ୍ବୁର ଦେଇକି କିଶନନଗର ଦେଇକି ଯିବା। फ्रेंड्स देखी पारे आपण मैंने रोड कटली बाबू छात्र कटिकी बर्तमान यहाँ किशननगर रोड में मुझे आसीगली ना अलरेडी पहले फटाक पार है सकाल सकाल भी किसी उठीच जहाँ जस्ट पीली आसली आ कि नहीं नास्ता फास्ता जलखिया गलापर ही बेसी पखाड़ खाए तो मैंने कि को फ्रेंड सांग मैंने जदि पखाड़ खाती टे कमेंट रे जनइबे जो भाई मैंने भी वीडियो देखुं मैंने किए पखाड़ प्रिय बेसी निहाती कमेंट रे जनइबे। तो सांग मैंने
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କିଶନଗରରେ, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି। ଆମ ଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଲେକିନ ଏଇଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହୁଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହିଁ କୁହୁଡ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ନିହାତି ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କିଶନନଗର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଶନନଗର। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ନା। ଏଇଟା ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ହିଁ ଯାଉଛି କିଶନନଗର, ଯେହେତୁ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ରୋଡ଼, ଯୋଉଟାକି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ରୋଡ଼କୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତ କିଛି ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶିବା, ରୋଡ଼ଟା କେମିତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଲୁକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଚଲାଉଛି, କାହିଁକିନା ଟାପୁରସିଙ୍ଗା ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ସେ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ସେଟା କିଛି ହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ସमेट। ଅଲରେଡ଼ି କାଜୁ, ବହୁତ କାଜୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଜୁ। ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା କାଜୁ ହିଁ କାଜୁ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ କାଜୁ ମେନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁରା କାଜୁ ହିଁ, ପୁରା କାଜୁ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଠାକୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର ଆମ ଟାପୁରସିଂହା ଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଠାକୁର ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ ହିଁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖେଇବି ଟାପୁରସିଂହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାପୁରସିଂହା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଟାପୁରସିଂହା ଆସିଗଲି ନା ଯେଉଁଠି ଖାଲି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି ତ ଗାଡ଼ିରେ ମୋର କ'ଣ ଲୋଡ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତ ଲାଇଟ୍ କାହାକୁ ଦରକାର ଯଦି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ମାରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଲାଇଟ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଛି ହାଏ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହାଏ ପିଲାମାନେ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାପୁରସିଂହା ଗାଁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଖାଲି ସରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହେବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲି ଯେହେତୁ ଖାଲି ନିଜେ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ତ ଏମିତି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାଗ୍ର तो फ्रेंड्स देखिपारे मुझे रिटर्न करना ही बाहर ना ऑलरेडी कहीं बहुत खाल टीप रास्ता बहुत केचड़ा रास्ता से ठीक देखनी तो एमती ही आज जीवन रो सब कहानी जीवन रे खटिले जाइए ही किसी मिल बसई ही किसी मिल तो आप देखु आगू आगू बहुत किसी देखा फ्रेंड्स एमती चली लाइफ रे मोर डेली आसूँ गोटे फले लोकाल भड़ा लंग भड़ा तो मुझे जाऊनी कहीं इन्शुरांस टैक्स ना मुझे जाऊनी कौन करी सांग मैंने आपण मैंने कहतु कहीं मो पाखे अर्थ ही कम से पारनी खरा बहुत भी शुणी केतन रिटर्न कर तो सामने आपण मानक जो कही गला बेलू मुझे देखी गोटे माँ ठाकुर जो सहीटा बर्तमान मुझे देखी आप पूरा ठिया किसी आपण मानक सब किसी मुझे देखी से ठाकुर जगार रही जो भाई मैंने भी धर ठाकुर को आसवाई चाहिए कंटाक्ट करेंगे किसी नहीं मेसेज रे आपण देखी दूसरी तो फ्रेंड्स मुझे आपण मान किसी डॉक्यूमेंट देखी दूसरी देखिपार यहाँ हूँ ठाकुर भगवान जगह
बर्तन सब अच्छी बहुत बड़ बुझी जीवन रे सामान मो गाड़ी बाहर संगे संगे नेक्स्ट भड़ा अच्छी से हेनी तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मो गाड़ी में बहीगली फिर गियर पकई गाड़ी स्टार्टमेंट बाहर तो फ्रेंड्स एमती ही जीवन से बड़ दयाबल से बड़ ठाकुर आम जगन्नाथ कृपार भले भले किसी लाइफ चली देखा जाऊ केबे कौन हम से तो मुझे कहीपरि तो एबे प्रस्तुति जहाँ भी ठीक अच्छी फ्रेंड्स तो सांग मैंने बर्तमान पहुँची आसिल ना घर को आउ बेसी समय ना अल्प बाट तो किसी समय एमती ही थिला टाइम हो ना प्राय बहुत टाइम भी कहीं एमती जीवन रे सब किसी चली मोर तो आपण मानक आगला वीडियो रे मु देखेबी किसी गोटे लोक पहुँचा मत दु 4 मिनट लगे तो आपण मानक सब किसी देखदेवी खाली गली आसली बहुत टाइम लगे गला बेलू बहुत जल्दी पहुँचली आसला बहुत लेट लगे कहीं बहुत ही टाइम ही होगला तो फ्रेंड्स ये किसी थिला आज दिन तो आपण मानक देखा दूसरी अलरेडी भी पलि आसना एमती अलरेडी जाना हाथ मारते कहीं रखिली ये रही बेस बाट ही जीविनी से ठिया करनी आपण मानक देखा दूसरी मु घर पाख पाखे
तो लॉक करी मैं बाहर घर को बहुत किसी तो घर को जाके ब्रश कर एंटरटेनमेंट लोग तो फ्रेंड्स एमती ही थिला आज वीडियो तो मो ट्रैक्टर छिया है केन चाड़े आज ट्रैक्टर जाइनी देखि पारथि ट्रैक्टर जेमती एमती ठिया है तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग को एटी एंडिंग करवा तो टेक बाय बाय तो लाइक शेयर कमेंट जमा भी भूलिबेनी जो भाई मैंने लाइक शेयर कमेंट करेंगे से तो खराब लगी भी कर भल लगी भी कर तो जय जगन्नाथ।